Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Skandalozni bilbordi osvanuli su jutros na beogradskim ulicama. Ko je to okačio i ko je platio da se to okači i ko je dozvolio ovakav skandal, pitanje je za sada bez odgovora. Jasno da u vestima ne možemo da prikažemo sliku degutantnog bilborda, a još manje da izgovorimo tu reč. Zato ćemo reći samo prvo slovo. O. Na predstojeći festival autorskog filma neće moći da se ulazi na mufte kao prethodnih godina. Oni ljudi što su čekali da svi uđu u salu, pa onda molećevo gledali vratare da ih puste, bit će pokupljeni u velike ribarske mreže i okačeni za primer ispred bioskopa. 2 policajca zaustavila su sinoć oko 2 časa posle ponoći 3 mlade, atraktivne plavuše u Vasinoj ulici. To je bilo u 2, već oko 3:15, sedeli su u stanu jedne od devojaka i nešto se slatko smejali. U ovom trenutku sad, jedan od policajaca sa nevericom prati ove vesti, hvata se ljutito za pendrek, skače za stolice i viče: "Gdje je taj Metropolis?" Američki predsjednik George Bush i engleski premijer Tony Blair veliki su prijatelji. Oni čim se završi zvanični deo sastanka, hitaju jedan drugom u zagrljaj, ljube se ko braća, nose se na krkače i u stanju su po ceo dan da se igraju ko deca. Tako se, na primjer, sakriju u podrum, pa šefovi kabineta, ministri i novinari satima ne mogu da ih pronađu. Eto, i Hrvatska će učestvovati na Evropskom prvenstvu iduće godine u Portugaliji, a mi jok. Gledat ćemo na TV-u i navijati za Ruse, a naših biti neće čak ni na samolepljivim sličicama. I za kraj jedna tužna vest. U Nišu je rano jutros, nakon kraće i na izgled lakše bolesti, u 83. godini života preminuo Mića Ranđelović. Miću pamtimo po čuvenoj rečenici "Čiča Mića i gotova priča", kojom su nam bake naše završavale svaku priču. Čiča Mićina priča je završena, ali nova upravo počinje. Naravno, sa Mićom na kraju. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite i dalje uz naš program.